non malam ke kaci bohong atum dupik apethe machi kaci bohong apethe nesi ke pulo lasana do nangji jongsi kaci bohong la vedet po tangte kereng ede potaji pun edet po komane tu mangke jirpe mong pen komane tu mangke girlfriend boyfriend ang mong pen hala penanso pun kaci bohong bangle kapre kalam lo he ci bohong lo he maru ci bohong po hong parla hong jo tai lo an ci bohong po sita benan ke kaci bohong di masih latang lo social media lo lasi arni wang le langta kaci bohong bang do jong si la pusole dam bom do bom pro tangte mu arni siki penanso mo kaci bohong ta la puson po arlo so bang pupo ne ko pi kamat hapeng pentong nang friend request na ka accept dun dead lo ne an par ke penso je thagon po ne ko pi kamat hapeng dong nang phan hi po message nang ki pi lo ne chathanong la mo ong po la si neng mu bang eng li kon ne sponsor che nang po bon well ne li hin sot ku la si nang on pero kai tang tom phan lam the apuru nenon pen hini ke thomba video phang da ni ye tanglu YouTube pen tangka ke long joy pic sita mena kachi bhong lam long tek pic nangji jong sina phone command le comment long I'm your biggest fan pele comment nang pic sita me la bang so lam long nang ko son si kachi bhong ni ma la so lam ta long tek nangji copy pen copy ko son me son si kachi bhong che bhong jong chot kali jong si kachi bhong pun tangka long pulu tangte this is the big thing Arni gang team kai telepuson amen ke sermili England pi bang politician tum ke lapan ke jepong tu thebon kumena long le inut bak chupudun check lute dolang lahan lo content ke bangla comment pilo pu tangte ka reply dun wow what a great content. Hi everyone, welcome back to my Facebook page. Welcome back Kalilu. Go back nang pu. Muni tum kaci bohong lang dun selet le pik. Mania tum le abdung lang ci bohong lu pu tang te kelang dun cethor ti tiji ke. Kaci bohong her ing tang pik lu pura kerap dun lok ji ke kali. Hala kaci bohong ke lang dun pensi aning ce porong dun ji ke. Mo nini thom ba ka phirote cethan pu ke ke. Oi. Teron nang kaci bohong tu ke ajur do. Oi. Apiso phanta chu vung arat pubo kache bohong aning ke tok aning ke hamang ke ong tu oposi la politician tum ke kaya matta che bohong ver titilo lata opposition party tum pen itum thaglong ji la pen thaglo ver titi la election a porosi kaita che bohong ji paklang ji athela tum sini campaign protang te tangka ikpik lapen anpata kang samut putang te ing sampik ke phang okhut putang ta phang okpik laso pose la politician tum ta social media long si ka je phong chipak lang ver ditilo lalo putang te tangkata ego elo aporta nang o elo mu campaign dam sita ke thanam ji ke la so laman vela e la so parti phan ke put peri la so parti ke no pik la so parti ke ang thenang no pik pon vela non ke election le patu ji sita hula itum election se aprang pining ke labang so polling session long pen la pana bodlong ji pola ka chepaklang non ke halata chepaklang abang avelu la social media long chepaklang atpo kumadma rolling party funding ke dogatum like pinon regional party funding ke dogatum subscribe non la pen la kalile party funding ke dogatum comment pinon sita lahoy ka che bohong ke aning ke hang pele ka che bohong kali athe apirthe masi ka che bohong apirthe angsong karujia dondon comment tune ke sak petta hai comment tune ke chinglok petta hai lason si social media lo cheklang tanglo potang te meta dupo hinuta dupo अरे कहना क्या चाहते हो si laposon ka che bohong somar dopik social media lo Ejang pi celebrities versus Gulson Tisu. Kupi ko ha ni hanay po dun. Gulson Tisu. Ni hanay po dun kupi ko ha. Lansen nang kang tura lansen nang kal irete nang piso do bo. Nang piso pan chikle monte. Nang piso han chikle mo ren monte. Pilo bang han lahay po dun tabre ke ha.
kari pride na tengte ame thang a page lo person sitame lang lo po tengte bang arils ta dopik but anyway avidon ngek lang le bang adi sitame ahem phuke lamar lo ne inut ejang pilawer ki ho jani ho ki ho ne kai ho ne karbi lo ne kengsang lo ne la si hedi non pen warning nei pilo kumat matma ni phan komena ki juno nang pi du na tum phan an ki hedi la chi delete tilang plote hedi nita a photo hedi share lablo mati mane a photo hedi mane screenshot en lablo alang tuma komen anta screenshot en lablo mati di pare ni bang hedi athak mention tok po nang tum phan nang ton po nang pu po aki juno pe nang ton po nang tum ta arlo sono pin sono ta kaning jege karbi pot karbi lo kumarli chine lang mang tung sarpi mara de he hayun elu maduta chere cheno tangka ke domu chot india na so tum ke america ke damji henno adrem pulute itum karbinin sup ma tum karbi pan ang tana phan pot chidunu dakpo domelu lan ke tanglo social media fight by a common people la song si dutuna lang pula di vip fight Tuli Ram Ronghang versus Jai Kathar. Ruling party versus regional party. That will be a great fight. Karjulong ateng ke non PHLC tumta chibhong dut pute. Silai hoyo hormu bangke molang nang dei. Social media long ke bang pa jibhong bom nang. Sistami tum ke chibhong nang ni dei. Chini lo. Jongsi karbeng long long konat ne lun kana malen dolo potente kopilo komon ke kache bohong pisi ma thanang lang don ke fight content si ka mona elasi kache bohong lu thang ta kali dei la ke kang sama por au ka jeba prang aphan pusi warm up ke claim cho la pusona warm up ke tum a program along tins da me thek de nong ji jong sili tum le ritar le dun lo puluti jong sin le tum le phanang arju nang ku pe phan se la puson lun kan ma le mat program kelang dun dun la ne ke la hai kelang dun ji phan le I love you very much maka nang kacang tau frog ke nang jusak tau cepa Anton peramasi ada plang ke plang asupi na athe hudak hongjai long ke arniwang arju vera lunsi kanmare diti ponidita board that titilo ladag bang ke every move new song introduce laputa ke take shot and that's it for today guys. Do subscribe and short kuru la pehla feature long kibia channel phan anta lam phroi tame and lastly I hope you guys enjoy it.